Imesama roche magwale ni Duol mar rural electrification and renewable energy corporation kata REREC olando chenro mar medo tudo jodak mawuok Imbo mar Kenya kod sitima. REREC ng'iyo ma tudo kastembe manyien mar malfapar kod ang'wen dweche ang'wen mabiro. Counties midhi time chenro ni oting'o Bungoma, Busia, Kakamega, Kisumu, Siaya kaachiel kod Vihiga. REREC omedo ni mae gitimo ka gitudore kod piny owacho ma counties go e siro chenro makamano. Kupitia kwa ofisi ya Mheshimiwa Mary ya Mase, serikali imeweka 1.2 billion shillings, zaidi ya 1.2 billion shillings ya kufanya projects kama hizi across the 7 regions, and katika hizi regions, katika hizi counties tunafanya projects 245 projects, na tutakuwa tuna connect customers 15,000. Kuchimba foundation ya kuchimba maposti. Tukasema hii itapata mimi kama nimekufa ama nitapata moto wakati gani? Leo hii nimefurahi sana kama ndege kuona mwangazi imefika nyumbani. Matching fund ni mpango ambao REREC iko nayo. Ukiwa na kwa mfano una shilingi milioni 5, nasi tuwakuongezea milioni 5, yote inakuwa milioni 10, na ndipo inaweza kusaidia mipango ya REREC pale mashinani. Piny owacho osendiko medruok e chulo hola mar Asla Fund kuom bilion 49 mosechiw. Jo Kenya oseduoko maromo bilion 37.